Wazalendo watukufu wa Komor, tusana salamu hojuye hanyu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nguna jeli kumba banu mlio ngani wanono ranyireze famiza hanyu kwezi watukufu indensi ya hatu ima huu nguna hifadhi wabaki nguya hifadhi wajao heza jiria ensi ya hatu ubahanu ikao duya waswili nguna jengliyeke mwananyasi ya lahar mji wa mkazi Mwenyezi Mungu ya mjengliyeke kumba banu yaliyo Mwenyezi Mungu ya mnike dziro lijuka na heri Mwenyezi Mungu ya jengliye ya kena mo yaje yambe imahadisi kaundo ya mjiria ima huu ikawajibu njebanu njeni wonese wa Komori hanyo nsipia nijibulwa hauka ngasina majimbo maili ya hezi wao majimbo yayo hamakati na mbosheleyo haukari nikiwa jimbo la Mwando na dele jimbo la Mbao emergency ritona maji emergency ritona mwenje emergency ritona benurahala emergency ritona unono emergency ritona msomo dele jimbo la hena mkomor yani kiwado lelo riniki wa jimbo la bili rambao amani na mwanzoni muziseni nyiwandu mlo harumale dingo la hembaye zinu mkohe yabamu mwambe rais wa daula hashemiza amani ebanu ngamju wao efasiria amani hauli nujimbo mhezao siriesh owanduwaeshi haruma amani hauko wakati waka amani wanruwa kaulala haruma nyumba ya Nkata wanruwa kaulala haruma nyumba ya Sante amani ke haladara ni mzojwe fasiria amani wo mlango vubao kamjaporoshia mru ya zubilwa hoda honi hahe ya aralwa hitwa ya hudo wakati kao waka amani waze wahatu wakaule la mbe kumru ya kauherwa mapesa hoda honi ya kauhuza mbe heni ya kauhula mbe haka henda mpasha juu yendea huleze mbere kambilire kanraru emtsunga jizi nyama ya wazizi wema pesa wopashe juu bahekani kiwema pesa mapesa yayo urenga nridija ni wandu mtsoutwa nridija ilotindi wandu warenge uwani wandu wa ubamba basi mbaba yenda ya hulizi wembe wandu wakaurenga nridija yetie mapesa hauye tiaru mwale gora ulango honze vanangenda zikwi majana zilo honze kajaparo hunda mru ya msukuma yabudo wakati waka amani lelo mjamga mhezao jimbo la Mbao amani ngamanzo ngaranzao mrambi yefasiria amani ye amani haina usikuhusha wanru ngwaula nao jambuzi ye abongabo amani na mreleze roe fasiria amani batsimambianu kana owaze wahatu wakaulala nyumba za Masanze nyumba za Nyihanza umlango fubao kumria paro ishi ya nrongoza hamanda zinu ikaundo zilio haruma o makatiano
kwa mndu yakaujua mahakama ukani vodokari vahea dzina lambao mahakama kwa mndu yakaujua ukakabondusha mbao mahakama hema lezine amani yakaruma emakatika ndo rakanayo ngelelo ngamjoka ujabanu mwambe ukanangabo amani haina usikuhusha emaduka ngatilwao mro emagari ngatilwao mro amani haina usikuhusha zitwa za wanadamu ngazipulwao zelatiwa hamambuzi abo amani kwezi yejukumu inu ngamriho mahakama ya Komori ngamriho daula ya Komori hahindribwa Komori ngamjoka helewana mnaje haukawa nile suala la ajiri osikuwa lelo inu linusu ala zero thumma linusu ala zero haukaya na mwende mwangalie bwa Komori ezajiri osikuwa lelo ngabo wabushi watujua suala hamanda linu ya wiyo nkodo ya Komori na wabushi na wiyo tidi hora nzori waswili shema nandri hawa jukumu ino mahakama zinu wana wa Komori ko wajeni watojojo ukopea haukarangwesa waonokana wa Komori wao waula nao mru ya juwe hawa mru haende magobani mru hata wa magobani hau mru hato wa mruhura mru hato aruha magobani yabuko mjeni utujojo fanya zitendwa ziziro rangwesa mjeni ya waswili Komori yaja yamba ukananga wa hifadhi ikawa hifadhi inu ngero hitwa emaranya wa Komori habuko mjeni utujojo kopea izo ikaundo wangu wafanyao inde mana nambao mahakama ya Komori side hali inu izo ndabu enge mahakama ya Komori haruma mafujari hamanda ya anu vapangwa prizo maudungu ya tojojua ya tawa shaya jofa yuhodahari hauka kamna ujua meso le procureur kamna ujua mru yarwe hitwa mjemu mhukumu dahari yendeho prizo ushantu wabili yari hashiliye prizo hatawa hafungwa dahari hatowa miruhura haroha ho prizo ngeabo dahari akamnyezi Mungu dahari nyinyi mwambao dahari iyo dahari ndai yabo nyi mahakama ya Komori ngamrwao jukumu haukaya vanungabo wangu ambao kaya owajeni wajawa harumensi inu karina ujuwari ke karikana wajeni haukabanu hata sisi ngasi haruma emasi wayo ntipia sha daula ya Komori ngebidio dingo himdu sasha hitwa haukabanu kaina ujokiri harumansi bake kabayenshi wajeni sho wajeni wanu wou yenshi hanrongo ndunene ya nabi yemkomorulo Dar es Salaam yemkomorulo uendo bushini haulo Maroko wongu somo haina mwezi aningulibo visa owa Komori wajirilo hoteli yabo rebushini re Dar es Salaam ngwahundrawo za intere za daula kaina ujokiri bwe daula karjamba wajeni wende zao shaka mna ujua wajeni rawabushi rawahindi rawarabu bangwa ovanu mjembuli wandu wao wahuze njugu na wenjugu iwe eabidie huze de mwana Mkomori kamna ujua wabushi wao wahonziani hunu ngwahuzao mabawa yawe lazimu ya huze de mwana Mkomori vanu mjeni ikahende harumansi wongondo ya investisi yensi hunde mwana Mkomori ulo Dubai wonguli boloteli mwana Mkomori ulo bushini wonguli boloteli haina mwezi daula ngwahundrao haukaya ngwa renouveleo visa
ngo wajeni wajabanu ikawa hata ngabo ani owahindi no wabushi watashalea harumwe miji ya mijinze ya hatu ngo waliwo visa wakwasuliba visa awe daula ketsuhundra wandu hamanda wao lazima waripwezitwa wapashawende zao yabo daula nyide mlone jukumu mahakama komori nyide mlone jukumu haruma wandu hamanda wao vanweka wajeni ngwachao harumansi waongwajo investise iliye nsi hundre shaka mnaujua wake wabushi wape kafe hawape mangidi wazungule honsiani ya haruma mjiwaezi wa moroni wadwamba ringo wakuzao kafe na wabuyo ya lazimu ya huze de mwana mkomori side hali yabo nyidaula nyide mrawe daraki nyide mrawe jukumu inu na banu ngari ombe yao mwana nyasi mumkazi mnyezi Mungu ya mwehensi namo yabone sha eka mnyezi Mungu harengeshi umbe shari daula ngamdoka ushinda mjere sutiyasu hamanda inu kamna ushinda yabwa sayonga mjoka ula umundo lazima mjilaumu haukaya obziro unupia ununyide mamutaha haina mbushingu njiwa banu hanafasi haina marabungu njiwa banu hanafasi haina msawahili njiwa banu hanafasi ikao haina mkomori unjiwa harumansi wongu zisiwa izo ikao ndoendwe ya zifanya harumansi ila suwangu ndo ya investise mapesa suwangu ndo haruma unono suwangu ndo haruma biashara yabwe daula ilo hula bonge kundrao gebanu sabarindini bwa komori mwaja mwaringa enani mwabuli yensi inu itsingo ujue injie remuza njugu remuhuzajwi bali hata kweli gabo wabushi na wahindi waloba na komori telekomu ya folofolo wahuzao kredi ya ralijana yewa walazimu wahuze kredi ya ralijana no ala kuli hali yu lazimu wahuze ndami faida njoka uhundra harumensi ya hangu ngekwezi watukufu mimi tisikiti hambabi ikao ti mwanama journalisti Karim hafanya video wotasi ikao hasuali mzaze mwenye mwana harudi hendo nopitele maarufu hasuali mzaze mwenye mwana sha umpolezo wabo Karimu harengwabe ho gendarmerie kaurizone sabo mtsana sha ngamjo nsamihi yeze ngoza kudina kanizo baba natikaho garage Karimu harengwa karjelewa mimi opando hangu ngamjuzi soba akamnyeze Mungu eske banu nyi wandu makaurenga Karimu nyi wandu mambanyi hifadhi makaurenga Karimu ebano elangashi mwakanzari ya mbenda hii ani nyinyi mkahanzara mbeukaya ani riharu mwasa media zenu riwonese ukaya mwananya simu mkazi haulwaya shaka jakoza hau mwananya simu mkazi hare mwazononde shaka jatsinzika hau mkanza mwambe edamu ya tsambali ya bonsivala mkanza rambe ukana ilanto manti alpela ya tilorma majide ya tsambazi wa bana hau kwezi daula komori hau hifadhi ya komori izo dizo mwakani izo daza jomjibiani rizambe namna hiyo ilimsi jori renga mwende mrifungu hau siaki siba nusiri sarifu hauka mimi mruhamanda ya mimi uzamba kazetu arutwiri nafanyi liwazo ne hifadhi ya komori wallahi kabidi kema na batifu shab Mwenyezi Mungu hambara ha Mwenyezi Mungu hambara ha ewange ikawajibu njeba njeni wanese mahakama ya komori ukana sijau haina jukumu ibirao harumensinu ndanyi kamna ujua vaulwa wandu abumje mremu hebanu mduamba ukana ngabo mru ya ulwa mala fulani na ya ulwa mala fulani nono zedo mananda nyi haukaya
kwa mkomori uliliwa mwananya hakinaya yani he jukumu he mahakama izwe kaundo warendao side namna hiyo wanu lazima rizambe paswe ndensi hatu beshanga bondu ambao kana bo desire daza bakuna ushindo shanjensi inu izo kweli vorono asoma walona ankli walona ustarabu watoshindo shanjensi inu kuyajomba mru wa madami shaho zamba yo wajibu nzambe hata zike ajali ya hangu hauzibadili paswe inu densi ya hangu ebonge inu wajibu mru wa madami ni heba niwonese masikitifikao ndo yaremawe mwanamkomori haina usikuhusha mwanamkomori ngutsotsinzwa amambuzi ye abo hakika Mwenyezi Mungu ensi ya hato banura riwasuli haru madaraja ebanu ngasina wandu waribirili yao haubanu yensinge jendao ikare ndo anzarangalie ensi uyo ngejendao ensinge jendao haukasa nside za lazimu nsuhanza nikemle haukaza banu ngambeho risala banu ya hemiji yatu hemiji yonsi pia nganyina ze polisi municipali nganyina ze lameri sijo mtahani haina mjeni ujokange haruma mji rekam komori rekam mjeni wa mahala hunrojina na mtsane erisala yuni mwasulini harumwe miji usoni de mazefu ya mazefu ya mji nane mamera haina mjeni ujokange mjini mfanye resasma ya hoandu wao mjue madzina ya hao ewe yeu parondo karte dandite ya hao muitire mani muifanya fotokopi mzehensi kamzima harende itendwa haruma mji shezo ndabo ngamjo ujue mruwa beshaka mnaka humparista sha muhimu ngamjo ujuwae mruwai mimi juzitila memba juu ho hatu sediti undu wabushi wa jalai shefu wa mji wa memba juu kutujua wabushi wao madzina hao kutujua haruma emijika undo walaya mauduwe wa mwana mmemba juu mze shefu ngojo kwamba wala mbushi ya doeshi ula mamkaya ya huyo ani yu hatwari na mrenge na mjeni gamu ani ngam inu ngam lanseba haina mji wajuka wa jeni waeshio haruma mji owandu wao na wafanywa resasma ze karte dandi mruti na karte dandite mjeni uyeshi haruma mji yatiesho mjini hiyo ze karte dandite hizo na zendeza fanywa fotokopi zibakisharume prefecture zibakisharume la meri maudu ekaha hawa mru shao muhimu ngamsingo joko ya wa imru fulani haukabanunge jojokiri mimi engetsida bona haruma zerezo zinu wanruwa nju wao shejo mkini hamaudu ikebanu njaka urongo wabanu nende mnungu ngamwendo nafanya hazi zangu hiho nende napo mruhitswa hauni hibe dhahabu ya wandu na balale zina la wandu walo mnungu wajwe ya ukana weye hamba desire na balale zina na lahangu rojina shatsi bala desire henda mnungu hautsi bala desire henda ikoni yuhatwali abu maudu wa mnungu wajoka ukanamnaje hawa ikoni wajoka ukanamnaje wajombo la desire senesi jipresento kami memba juu waje memba juu waje wamba ukale zine lokali jahau paske bala mimi wa mahame wala mimba wala hau mimba jini shatambo hatu memba juu paske shefu wa mjika tutazi juu emeraka tutazi juu sha we mjeni ya joda honi hunu
hajangu tsimbwa mshana hunu haungu fanyo mbazi ya mji haruma msihiri haruma baangwe abubahi noti de hali hiyo na mjuhe nyima prefe nyima zefua mji nyima mera haina mjeni ulo haruma mji yafanywa resasma ya utina karte dandite nende afanye ya utina nende zahe baya mwenu hatwari sinonga rito hulwa pia haruma miji ya hatu iyo derisana na joka hitaha haruma mazefu ya hemiji nane nezela meri za hemiji owajeni rijue ewe ye uparondo ele zina na zakoli la ahendo riwatire mafoto na tsenabo de haliyo riwaunjilie waje wafanye resasma watire wa mafoto neze carte d'identité zao zibakishar mwe prefecture maudu ekaharwa hitswa shale foto laye ngalijone hakanda linu bake na utokiri wakembushi ulome bwaju ya jembe ukana ye Rafal Manana na balala tidele tinala hadi shawame bwaju warengo kaya Rafal Manana karakori Rafal Manana karakot na balati Rafal Manana ende hahibi ende hawa mru ole poro Rafal Manana henga mtu ka umsashandapo ni wandu hata msona carte d'identité hai msona hata zina la ila za kweli yu hatori nziru harumemi jia hatu ebonge gari mparaoni harumema yemiji hatu ranguma zefu ya mji ranguma mera na munjilie hena mjeni reka mkomori reka mjeni utimkomori harumemi jia hatu wafanye risasma riwajuwe matina ya zakoli ya au warudi watire wana mafoto rijuwene za carte d'identité za au baya abesayo ambesela hala ngaliponga yo kwezi watukufu sijo hanza haukaya ensi ya hatu keti na nkodu le jeshi la Komori nande polisi nationali ensi ya hatu keti na nkodo hunutsi Libi hunutsi Iran yenkodo ikoka Komori yulode le jeshi ngalitsingosa mjini la wane ne marahia yode enkodo ya ha Komori ebongeri jo mtaani hifadhi haura mbedi jeshi lilo Komori na msane vomtsokiri mwenda mwalima mjie harumaze banki harumaze ria simpaka ria ila idokai mlibeni ngamjoto libo mshahara wa daula haukatina mimi tina ujua lelo nerewa mapesa ngamanzo nende narengeria ani nijeni ewe mwana hangu ya lomwade haumzaza hangu ya lomwade nende harumaria amnarenge mapesa na triniwa nende namba ukana akahe okesi haulwaya golo pitali abo kuna utorenga mapesa yo hatwari abo ya lasara ndami wangegari mparaoni hifadhi haujeshi hau polisi nationali na mbirilie ze henaria haina ria ikemwana jeshi balaan la isonrabo ezajiri lelo kasiteto kasijiri engebula baka security kasiteto kasijiri kamna ujua jeshi la Komori mdo njiaru mwe magari anu ya hatu mwenda mbio ne polisi nationali haukensi ya hatu yoke na nkodo ensi ya hatu yoke na nkodo izoko li harumansi woka jeshi likoka jinji shelo iyonsi kao ndio na problemu shaka mna ujua hinu wakati mtuenjeza jeshi na polisi nationali mweja mweri ruahitswa si marahia atijabu wumtuenda malima na mbirlie na mtobira besha daru mji waizo moroni rienshi yo shake na ukirinjwe bota sinchwa ngokale gari langu litilwa mndu na weno ngilo pare le duka la hangu ngilo litilwa mndu na weno ngilo pare wala haulwa ya furizwa hula na anno yo akti abira ya tsubira msiru ni shado nziani
ola haulu abashao ola haulu abo bajanani ani izo frontiere kao zabidi sibirliwa ebanu hifadhi ya hatu ndio namradindi harumwensi hatu nadono naribwenyu barido zamba beshangwa twenda wandrege maudu wende wanifunge shanga mzambu hifadhi ya hatu ndio namradindi harumwensi hatu kwaturi hifadhi kwatu hifadhi ze mali za hatu kwatu hifadhi ze muamala za hatu ye hifadhi ya Komori ya Mwenyezi Mungu omradi wa hifadhi na raia ngondaba omwiso wa hifadhi na raia ngondaba lazima rizame gikwezi kama aminu katika mle ngambosho maraba menji wandu kaundu wakaudunga ilaivu inu na ujengilie komba banu mliyo nganywa nono ranyiru wanrosha hanyu rondoma hanyu ranuana hanyu Mwenyezi Mungu ajele kanyu wandu mloma ngamtsila tembaye ndukatsi demare ebonge ngamtsa usamaha ikati heza leji haku ikati rongoa nai ngamtsa usamaha ikati rongoa heli ya lazimu vide kudro ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ebonge ngambosho Mwenyezi Mungu na jenliko wandu walo harumu mji wa memba juu ya mtsame uli mjikao dunazalihaniha ikingwa wanono ruwalo memba juu ruwa memba juu walo bonze ruwalo memba juu walo harunga emasi wa yonsi pia nema emabara yonsi pia Mwenyezi Mungu na jenliko mba vanu waliongo wanono Mwenyezi Mungu ajenlike wananyasi walo prizo ikomba vanu waliongo wanono amjokana dotudo hamba le jimbo la ho nono shamdoka ina mrulo prizo wakati mnono ebonge ngamjo msami haukaza banu ni mlaheni hizi ntu sasa salamu zahangu nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjo hona na wakati wa satena ikai jazinu zilaiya shangari umbo Mwenyezi Mungu jazinu za uralo hitwa ritijebanu rizamba sharambe zijuka na njema insha Allah yawonge hatanda yabo wa ila likai zijema pia salam ahsantun marhaba biki rahane ja ngamjon sami dakanzima ba yuwajibu nami ngojokana vanu yudi hali vanu kamdungu njio msirini mruha towenka bwenzima enzima ibakisha lazima rudure jei haupesi utowenka ba ebonge hama diheli na kana mlahani ngamtsauze sama hazahangu nadu wana ama wa habari za Komori habo ya kayanja wahina wavumbua nanu wana ama wa Chaîne Libre de Comore dunia nozu asemse ambeni nane zisiti mbali na mbali vatina udiwaza emaranya wa Komori wa korengaza elema za hangu wazitambaza yabongia abo ngamumboshura ni marhaba menji insha Allah arjuna na wakati wa satena ikahla kalmauti hariza ngasina zinji za kwamba osoniho sha rieha rijerdo furiza haidzima uswani duwandu wendao harumwa zihele zahe emadepite marhaba menji